rero dushaka kuyaga kwa kino kintu habuze iki mu ntara ya Rumonge kugira ngo namwe muserukira intara haboneka abarimvyi benshi baserukira intara. Icyambere mu Rumonge turashoboye kandi buke tuzoshika mu Bujumbura pole ndo mwendo, yani tutakutana sisi wote Bujumbura, maana mambo mazuri ni mengi yako mbele yanakuja. Mambo mazuri yako mbele brother, kwa sababu unajua cha kwanza Rumonge tunaweza. Hicho kwanza naweza tukajipatia pongezi sio wenyewe kwa hapa Rumonge. Na mu brake ishuri yenyewe. Kwanza we hapa yani nakwambia Rumonge yani ni shida mzee. Ila ni kawaida wasanii kugombana kuhusu wanawake. Kwa hiyo naona kama ni kawaida, anza kutoka ku stage, anza kutoka ku stage kutoka na demo wake ameshajichukulia, ameshamgaramia da mzee mtapigana. Hoya baby challenge maya topalanga maya ito miso mgeno wa mapenzi takupepeti tonight Johnny kupeleke popote upendapo. I wanna take you the place that you never ever seen before. Ladies and gentlemen, muraho mumeze fresh, twe turashima turi cool. Bakunzi mudukurikirana kuri Flip G TV, ndabibutsa ko mutegereza kugira subscribe, like na comment, ukaba bikora ndabikwibutse ubikore. Right now ndi kumwe n'abaririmbyi bo ntara Rumonge, bariko barabikora neza, bariko baragerageza kubikora fresh. Kuri microphone ni MC Bwizo, behind camera ni gikoko canyu, the big dealer, the game changer, nandi mazina mukunze kumwita kenshi. No musi rero niyo mpamvu niko murambona niko ndavuga kubera ko abaririmbyi bo mu Rumonge nije ndabazi, uyu muhungu wanje ntabazi, niyo mpamvu ndiko ndabahostinga. Munkunde ndabaramutse. Yego ni sawa. Fresh. Yego. Fresh brother. Leo tutaongea kwa lugha ya Kirundi, tupige mchanganyiko wa Kiswahili. Ndo kawaida. Vipi sasa? Fresh. Mambo anaenda barida kabisa. Tukumvise STAR Music tukumviki. Ni groupe y'aba star babiri gusa. STAR gisiguri. Bisiguri. Kata kwanza bro. Ongea kwa Kiswahili yani. Kama nisikia kwa Kirundi unaweza kanijibia kwa Kiswahili, haina shida. Jina yani kusema group. STAR group ya waimbaji. Group G group. STAR wasanii. Okay. Niko nadhani kama hariho umwe yitwa cyane mwese mufise amazina atangurwa na G. Kiri umuntu afise izina giwe. Yes, bakwita ndewe muri STAR Music. Banyita Silver Boy. Ni Mr. Black OG. Kwani wasanii mnakuwa na majina ya maajabu, inakuwaje? So unajua kila jina na nyota yake. Ndio kawaida. Jina na nyota. Kila jina na nyota yake mzee. Yes, leo tunataka tuongelee kuhusu muziki wa Rumonge. Unaonaje? Unaenda ama kuna unaenda ama hakuna kitu ambacho hari kintu nshaka ko tuvugana kubera ko tuvuze umuziki wo mu Rumonge ntabwo twigera tubumva hariya canke mu zindi ntara tumve naka yaserutse nka kujya Double J yaserutse aravuga Igitega araseruka araboneka, twese turamumenya, bakiriku Ingozi, ariko Rumonge dufite Arnovich tukagira na Msamariya, niyo bantu tubona babiri bariko baraza baza imbere. Rero dushaka kuyaga kwa kino kintu habuze iki
mu ntara ya Rumonge kugira ngo namwe muserukira intara, haboneka abarimvyi benshi baserukira intara? Icyambere mu Rumonge turashoboye. Kandi buke tuzoshika mu Bujumbura. Pole ndo mwendo, yani tutakutana sisi sote Bujumbura, maana mambo mazuri ni mengi yako mbele yanakuja. Mambo mazuri yako mbele brother, kwa sababu unajua cha kwanza Rumonge tunaweza. Hicho kwanza naweza tukajipatia pongezi si wenyewe kwa hapa Rumonge. Na wasanii wengine sometimes unataka kuanjivimbisha hivyo, kwa mfano yani wanataka kazi zao zipite mbele za wengine zirudi nyuma. Ila so mbaya, kwa sababu ni kazi. Kila mtu na kazi yake anayofanya. Nisikia kama wasanii wa Rumonge mnaogopa bei ya studio za kule Bujumbura. Kweli? Hapana, story ya uongo, uzushi. Wanazusha. Nganga zilishawaishi bado. Unajua mbona mambo ni mengi yenye tunafanyia Bujumbura tu, ila ndio hivyo promotion kama ni ndogo hapa Rumonge, ndio hivyo la polepole tu tutasogea mbele. Maana hata na wenyewe wakina Msamaria kama ni wakina Arnovichi hawana hata miaka 3 wamesogea mbele. Sasa wale walianza muziki kitambo, walianza muziki mwanzo, wamekuja kuingiza akili mwaima miaka 2 ya mbele. Na sisi miaka ya mbele tu tutafanya vizuri. Hari abantu batabazi ni jamira babonye kuri TV zacu za kuri screen zacu za TV bashaka kumenya tara mufise ni ya ushobora kubagira akapera gatoya naho yo barefre. Ahezigiye kirekire ndifuza kubana nawe, none inzozi zanje zibaye mamo. Azana ejeje man. Hoya baby challenge maya topalanga maya ito. Miso mgeno wa mapenzi takupepeti tonight. Njoni kupeleke popote upendapo. I wanna take you the place that you never ever seen before. Kama dawa. Yes. Bagore bagabo basore namwe nkumi, murumva ko dufise impano twabazaniye ngaha imbere yanyu kugira ngo mubashigikire. Ni STAR Music n'abaririmbyi ariko baragerageza kubikora neza mu ntara ya Rumonge. Navuze nti sinogenda ntabavugishije. Ejo performance mwayibonye gute? Nukuri muri Amashuha Fest. Nukuri turashima kubera abantu batwakiriye neza, turashima ku byose badukoreye, kandi buke tuzoshika. Wanasemaga Rumonge wasanii hamnaga upendo. Mwivuze kwiki? Ni kweli Rumonge hatuna upendo kabisa. Wasanii hatuna upendo kabisa. Hiyo ni kweli. Wasanii wa Rumonge unajua sometimes yani nishakwambia ni wanapenda kujivimbisha. Kazi zao ndio zinataka zipite ziwe mbele, za wengine zirudi nyuma yani. Hapa Rumonge mtu yuko razi ya kulaze chini ufe. Yeye atoboe. Ndio kawaida. Bora kuroge yani. Akulaze yani akuroge wewe uzikwe, yeye endelea na wika. Ndio kawaida. Sasa unajua akipangacho Mungu binadamu hawezi kupangua. Sasa yani pale kifupi wanajisumbua tu. Ibisanga byinshi bimaze iminsi ngo byibonekeza ngahe Bujumbura, usanga baririmbye ariko barajyana abakobwa, batwarana abakobwa, bapfa abakobwa, usanga ariko barashwana nko kuri stage bapfa abakobwa, ngo nuko nakandi yantwaye umukobwa. Usanga rero biriko birica umuziki w'uburundi wanyu wa Rumonge. Wowe mwebwe mubivuze kwiki? Kwanza mu black yishuri nyinshi. Kwanza hapa yani nakwambia Rumonge yani ni shida mzee. Ila ni kawaida wasanii kugombana kuhusu wanawake. Kwa hiyo naona kama ni kawaida, anza kutoka ku stage, anza kutoka ku stage kutoka na demo wake ameshajichukulia, ameshamgaramia mzee mtapigana. Yani ni ibintu bisanzwe kweli, mugabo kuri twebwe ico kintu nico dushikako kweli. Turiko turagerageza guheraheza kino kiganiro. Ni ibihe bikorwa bishasha twitega kuri STAR Music inyuma y'ibikorwa, inyuma ya video duheruka kubona?
ya ibikogwa ni byinshi biri imbere biko biraza ya buke gusa bizoja ahabona ya twitege korabo ryari n'umusani cyane n'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu gihugu hapa. Ya tupo na projet kabisa. na nani Isha kwa tayari. na nani ipo inbox, yani hiyo project iko tayari, barabaki tu ni kutengeneza masanamu, ikintu kibe hewani habona mukibone mwese ya Mungu tayari gusa. Niwashukuru bro, asante sana. Ladies and gentlemen, murabona ko twari kumwe na STAR Music, tuko turaganira ku bijyanye n'umuziki wabo n'umuziki unga murumonge. Ndabashimira kuba mwadukurikiranye kuva ku nagusha ku iherezo. Mubandanye mudukurikirana kandi mugende no kuri ama platforms yabo, ni STAR Music. Mza guca mubabona ni kuri microphone ya MC Brizo, behind camera ni wao ndi nyene igikoko the baddest. Abona ko yatangwe kuduha amasanamu ameze fresh. Ciao ciao.